Dobrodošli na kanal Popravi sam. U ovom videoklipu pokazat ću vam kako da manuelno bez kompjutera restartujete kilometražu za servis na automobilu Renault Laguna. Od prošlog servisa prešao sam nekih 12.000 km i upalio se ključ na instrument stabli. U ovom slučaju ključ nije greška, već me obavještava da treba uraditi mali servis, tako da sam uradio mali servis i sada je potrebno otkloniti ključ sa instrument stable. Kako da to uradite na Renaultovim modelima, pogledajte u nastavku. Kanal Popravi sam je kanal majstorskog sadržaja. Kada je nešto potrebno popraviti ili napraviti u svakodnevnom životu, kamera je tu da to zabeleži i podeli sa vama. U ovom slučaju pokazat ću vam kako da manuelno restartujete kilometražu za servis na Renault automobilima. Potrebno je pritisnuti dugme na desnoj polugi volana i držati dugme pritisnuto dok stavljam ključ i uključi se kontakt. Nakon toga instrument tabla počinje flešovati. Sada mogu pristupiti restartovanju kilometraže. Ovdje možete vidjeti koliko imate litara u rezervoaru, potrošnju i drugo. Potrebno je da dođete do brojeva koji odbrojavaju kilometražu za servis i restartovati je. Prvo jednom pritisnuti dugme na instrument tabli, a zatim na dugme na polugi doći do kilometraže za servis. Kada se odabere kilometraža za servis, držati nekoliko sekundi dugme na instrument tabli. Kilometraža će se restartovati na 30.000 km i tako ćete znati kada je vreme za sljedeći servis. Na ovaj način ja manuelno otklanjam ključ na instrument tabli. Nadam se da je savjet bio koristan za ljubitelje Renault automobila. Pišite vaše iskustva, rješenja i mišljenja za greške koje se javljaju na instrument tabli. Pozdravljam i svako dobro!